West Karbi Anglong Hamren Police Reserve along District Drugs Disposal Committee Chairman Imdad Ali Superintendent of Police Thiekpen SP Hinpen Chipain Puponsi Jakong ni Pai Thongkep Surhinira Inkoira Hini Arni Kinep Longtang Raki ahormu hai hui mekekai sai dekpo Sonsipir Thelong Gachi Thang Club Drugs Raki ahormu Pinang An Neblong Lo Bonta Kineblong Li Langta Tu Ulang Lapente Kineblong Li Lang Atum Anta Ke Chukang Ton Ponjia Phantau West Karbi Anglong SP Hinpen Lampi Jaipong lapente jongjung amunit sitami thekdung long lo pulute raikom saikia to maphan phan patini daprang je phangsi SP hinta kini report patu la satsi pini mekekai pon lake simplex capsule 118 nu simplex capsule 18 nu coach share 25 bottles cough syrup lapen narcotics drugs to be destroyed as bar n DPS Act arona tengkan pini Hamren Police Reserve patu mekai pon padu Hamren pen berita pangdak pom si in kiso News 24 Karbi Anglong